clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule August ni som ni le pasari sang ni som ni le pathumania Manipur chanchin thar ilo ngai thaliangu Manipur Chief Minister N Biren Singh kai suai Manipur cabinet chuan assembly monsoon season chu August ni som ni le pakwa nei turin antia Chief Minister Office chuan social media platform X manga puan chuan anein thutluk na chu August ni som ni le pakhata cabinetin asiam tina soiboka tun hi Manipur cabinet tena July thatop nuwa season chungchanga thutluk na an siam tum thumna nia monsoon season hi nei ani chuan 12 Manipur Legislative Assembly a tumli nei na turani members somrukom na Manipur Assembly chuan thotan ni khan ethnic violence mek chungchang soihona neya special session nei atum chu state cabinet in rotna asiam chungin Raj Bhavan in thulukna asiam dulo wangin alho chamto ani August ni somhile pakhat khan Congress leader Jairam Ramesh chuan Manipur sarkar chuan governor Anusuya Uiki chu July ni somhile pakwa khan August cholkar thumna assembly special session ko turin anlo ngen to atia Manipur sarkar chuan August nilia ngenna asiam non lea chuta chuan August ni somhile pakhata ko turin atia Mase Raj Bhavan chuan special season chungchanga notification engma ti chua anei duri lawani governor office chuan atlang puin assembly session nei mani sompanga vela hriat tirna ati chuak tlang pui china tuntuma chuan Raj Bhavan in hriat tirna ati chuak kan be seitin senior official chuna soi danang chuan assembly chu kum khata tum ni tal season nei turania Manipur House season nei nunun ber chu March thla to khan ni in September ni chu an nei le man ngei hun turani bok season hi nei po ni se security thilawangin rorelai BJP atel kuki MLA som te chu an tel rin ani chuang lo bok kuki le meitei community te me ni thuma tanga in ti boina wangin mi za somruk chuang in nunna chan to in le lo chua san le chan mi singruk chuang anom to bokani Zoram and to Paul le Catholic Relief Service tangdun bot sain zirtom ni khan Champhaya Manipur le Myanmar tanga ral tlan ten hena tranpuina semania Champhai district borsap James Larin chana chuan amhan pui hemhalak na hian Manipur ral tlan chung ko somthum le pakwa hena basic needs support bufai kg za somni le panga thingpui fe bong hute powder chi chini nutrila dal tel blanket le dang te hlanania chung ko somthum hena health safety kits bucket plastic no blanket toothpaste nail cutter le adang dang te ansema mei chatan bi ka duan dignity kits patch underwear antiseptic soap le adang dang mi zathum somnga hena semani borsap soidanin Champhai district a Myanmar tanga ral tlan mi singkhat sang ni le Manipur tanga ral tlan zalivel anom nia chutania ral tlan te chu India Ramdan le thunei na hnuaya anni ti hria engti song ma dan bo chelo turle kongeng kima YMA le VC te thu oi thin turin acha bokani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Kukizo community legislator tenen in biakna an nei thu soin August ni som ni le pakwa assembly session nei huna po antel ngei theinan security thataka pek an tum thua soi Biren Singh chuan me ni thuma tharum thona chuak chu ruam han lok ni nge ya angai thu asoya Myanmar tanga illegal migration ti top turin state chuan central force tamzo ngenin international border kilometer zathum som kole paria chu pin angen thuan soibok me nilia thobala tribal meichia pani pong sualron te chu July ni som pakwa khan apu ruwa he thil pu ru hi opposition party tena parliament monsoon season ma tili kau tumsa a in phiaruk na ti sakin CM Biren Singh chuan ama zong chuan chutiang in pong sual na chu a hriat mi lo thua soya hriani se chuan police ten thil ti sual tu te anman nge yang atibok Singh chuan meite civil society group te biak to thu soin Kukizo MLA te chunga engma athleng lowang atiboka chuti lai chuan tribal MLA te chuan security thila sesona tel antum lo thunga wungzakin valte BJP Kuki MLA le tribal affairs a Singh advisor ni bok chu Imphal CM office a meeting a kaltur chu me nili khan
mấy tên mi pui thin rimin an khoi ani ku ki mele le minister te hi kan thian te ve kan nia ka be ve kan ni kan in chen sang thelo ti ka sil ve ka kum tam tak tho ho to kan nia hun lo la kal tura po kan tho ho zelang illegal immigrants te ero kan pom thelo ti in sing chuan a soi biren sing chuan Imphal detention center ada kho mek illegal immigrants te biometric lak chu September ni som thum pel thleng poin lakal pui tura central angen tur thua soi boka March tha khan Manipur sarkar malak na in Myanmar tanga illegal immigrants sang hile zaria chuang chin che in anum to heng zinga tamber te hi kuki immigrants te ni in February sang ni som hile pakata Myanmar boi nuwa Manipura lut te ti in sing chuan a soi boka heng immigrants te hi thon let nge an du ti sing chuan a soi boka ni Chief Minister Biren Singh hian Delhi Home Minister Amit Shah amhuzuya tuna poi mober chu boina wanga community panhia chen na in chua san te enkol le ngai ven ani atia hills le velia prefabricated home sangli vel sak ani to ti na soi boka tunan tumber chu boina wanga in le lo chan te chen na in sak that sak ani ti na soi bok meini thuma tanga Manipura ku ki le mei te ting kara boina choka wangin mitam takin nun na chan to in mi sing ruk chuang chen na in le lo chua sanin anom to ani state sarkar in tu ma thleibi ka nei lo kum sang ni som pariat khan drugs do ka kalpuya Manipur hian Myanmar nena border ain trauma wangin India gate ki para ka in ngaya popi chin naram zau takti chiatania mi sang ni zaria chuang manin anom to bokani ti in chief minister chuna soibok tharum thona chu ruam han lokani arin chungchanga sing chuan Tribal Solidarity March ka High Court order tu lo nalan tirna niya masiste sarkar chuan court in Meitei community te scheduled tribe lisada turin pompuina ala pemialo tina soiboka tharum thona a thlen na chan turom lo ST demand pomila chuan tharum thona thlengse aom na chen po awmang kal khat taka thuthluk na kan siamarem lo Manipura hian tribes somthum le palilai anomani ti in sing chuan a soi Churachandpur Kangpokpi Tengnopal Hills District atangin police ral thuam sang khat chuang ruk bo ania Valley area ral thuam sang thum chuang ruk bo ani boka operation kan neya ral thuam sang khat le zani chuang kan la let le to tin a soi boka ni Kuki group tena National Highway 2 andan cha wangin har satna an nei lawati boka National Highway 2 hi Imphal Valley le Dimapur Nagaland te thlun zom tu ni in Kuki te tamna Kangpokpi district paltlangani Kangpokpi kongpui dan cha wangin engma tlak cham kan nei lo tharum man kan dulova Central in paramilitary force thonin Central chu engemaw ti turin kan nge nani National Highway hi national property ani tata mundang National Highway somthum le pasari silchar le asam te chu har san na om lovina om ti na soyani sing chuan Manipur boina en fiatura Supreme Court le Central in committee arwa te chu state in a thlop thu soin state chunga thil thleng chu dan le hrailek ko satli apia lamani tina soi Assam Rifle te chuan state a na tha tam tak an tho to thu soin ma se an mani puna thil duam lem lo om thu a soya Meitei Civil Society Group le BJP Legislator Valley ami te chuan buffer area atanga Assam Rifle te son chua an ngiata henglai hun hi ku ki le Meitei te omna inep na lai ni in Meitei te chuan Assam Rifle te chu ku ki te thlopa an pu ani sing chuan Valley based insurgent group te chu Manipura thar thoin anom nia soi chuan hola thalai te chuan SOO group Kuki insurgent group te Central nena in ka haina siam telak in ka haina siam tu telaka mi puite humhim turin an pen chuakani volunteer an nia an vain pro India te an nia an singa panga emo som emo te chu Myanmar tanga local anom mana tina soi Delhi Home Minister Amit Shah hena tanga thuron la tura kal thua soya aram lian tak Home Minister an yangin Manipura local in zanthum lai hunam hanga chu tiang chu thil thleng ngai lo ani thilom dan darkar som ni le pali chung na villa agency ama a in report tam takanoma KI in thila hresok ti in Biren Singh chuan asoi bokani Supreme Court in Manipur boina wanga thu buai CBI na chuite asama ngai tua turin aruat
tun kar jir tom ni choma lam khan Supreme Court chuan Manipur chunga boina chuaka thu buai Central Bureau of Investigation chui tura ti te chu an thu buai Assam chunga ngai tuarem atia Supreme Court chuan heti rual hian he thu buai ngai tu ani huna kai shwena tam tak ati chu ngal boka thu buai thelu tu le tuar tu te chu an mani ko ta inlan kherlova an soi fiana le soi an du te chu anom mun Manipur atanga video conference kal tlanga inlan thei turin thu apenghal bokani he thu buai ngai tu bench ho tu Chief Justice of India Chandra Chuthian he thu pek achua chan hi Central Sarkar Iowa ding Solicitor General Tushar Mehta chuan Supreme Court nena Manipura hian video conferencing ti theina turin internet facilities pek an niang ti atiam wangani hetiang hi ni ma se Supreme Court hian mani ngei he thu buai chungchang soifia tura Assam Guwahati kaldu anom chuan chumi te chu dan lo tur atiani Supreme Court hian thu buai thelu tu Iowa ding Senior Advocate Colin Gonsalves le Rinda Grover Advocate 10 an ngen na ngin kha boina wanga me changhai saktor tu te kha an thu buai ngai tu tura Guwahatia kalkher phut lo le ngai lo tura an ngen wangani ti chuan an thu buai chungchanga an soi fian le thilom dan soi chen na te chu Assam ni lovin Manipur record aniang ani lo poin kutuar tu te omna khoi hmuna tang poin Chief Justice of Guwahati High Court chu he thu buai ngai tuana pumpuya mo phur tu anianga he thu buai ngai tuana hi mani inlan kherngai lova kalpui vek aniang kutuar le ngai saktok te chu Assam chunga an kalkhera tu lawang chuwang chuan an hnena tang hian thilni dan an soi fia le fin fiana an nei te chu Manipura record an record mayang ti thu Chief Justice chuan tong kamina tiam thua soi Senior Advocate Indira Jaisingi zona le Assam chung khero he thu buai ngai tuana tura ruat ania wanga ngai thalchan lo na chu Solicitor General Mehta chuan changin Assam hi internet thasui achak thachok wangani atiani Assam hi internet thasui chakna tha chu asan that wanga thlang mai kan ni Mehta chuan atiani Supreme Court hian heng thu buai te ngai tu tur te kai shwena tur hi asiam sakba ka he thu buai ngai tu ani lai hian Manipur thil thlen dan boruak threng tur le an thutluk na chuan dikhlel anei tur ani lo atiani Chief Justice Guwahati High Court chu he thu buai ngai tu tur hian judicial officer pakhatemo aya tamemo ruat turin atia Judicial Magistrate First Class aya niam lo le Session Judge te chu heng thu ngai tu tura ruat turan niang heng thu buai kai hnoya dil na chang sang thil ti swal tua pu shwai le shen ba ka tanina khungte tan hun chung po seite thil dang chu lo ma piang te chu online mod manga kalpui aniang e thu buai ngai tu lai hian a hlat chong le ven him na hau tak dan te po hi trial court hian an threng turani Supreme Court chuan atiani jail tan na hunatan hian Manipur chau phalaniang Section za somruk le pali of the Court of Criminal Procedure anga in soifiana le thusiat pui tu te po anom na hun Manipur atanga record phal sakan nianga chumi huna chuan local magistrate anom turani Acting Chief Justice of the Manipur High Court chuan chemical pui tur hian magistrate pakhat emo aya tamemo aruat turani mi tu nge an ni sia theina tura mishing ko khom po video conferencing manga ti turani yang heta hian Manipur chunga magistrate om tel ngei turani mishing zon leman tura tina po investigating officer hian online mangbokina chuang Chief Justice Guwahati High Court hian judge te jinga tangin Manipur chunga antong pakhatemo aya tamemo thiam he thu buai ngai tu tur hi ruatang achunga kai shwaina te hian mani nge Guwahati inlan du anom chuan adal lowang Supreme Court chuan atiani Supreme Court chuan Manipura tharum thona chuaka thu buai te chu a hovin alo ngai tu to thina heng jinga hian ku kizomi nam hei chepani saruaka molpho taka kongzo puile khwai khem thu buai po atelani Supreme Court chuan heng thu buai tam tak te ngai tu tur hian Special Investigation Team Justice Jita Mittal Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court le High Court Judge Pani dangom na alodin to Justice Mitali ho hian boina chuadan le ka inhoi report pathum an thelu to an report a hian kutuar tu te na jang na dom na pek dan tur potel Central Sarkar chuan hemi ma hian CBI ne na thu buai chui chian tur thu
thu boi tam tak alo hlan to ani social media me chepani chu sarwa ka kong zo pui adara wangin Supreme Court chuan thu boi thelu tu om khir ngai lovin sumoto case mangna lo ngai to hetirwal hian heng me chimwal pho taka kong zo pui te hian apex court nena an thu boi ngai tur hian special investigation team din turin ngen na an thlen bokani August ni kha sang ni som ni le Pathum Khan Manipur boina chuang ngai tu ani khan Supreme Court chuan Manipur boina chuwa chana Manipur state sarkar chu thu nei tu tele Manipur police te chu dan le thu pe ken ko konga in thla da lui tlata le anti turan ti lo wangin na takin akhaka ashok shep ani kha he boina thu boya zialu lo thil tam tak thu boy aya ril le kir khan zok kai noi ani ti hi hairwal ani lo chu wangin he boina chan tak zok hi thuk zokin ain mung chho zel lowang ti asoi thei lowani mithiam le chin chang thra tak ten ril rufim taka anma chona atul tran ta le mai avia piang hian mani ril ruwa omangang chimthal bekang puwa chua pui phong lo deuh hi atul tial ni na lang chutilai chuan mani tap chak zola tanga CJI chandra chu ril ru te central sarkar ril ru tur te zeldin thu huai taka lo soi le chiaka thedar te po hi na chuang mai ani mel bokani Manipura Kukizo MLA som te chuan Chief Minister N Biren Singhan anin him nai reng tho nia asoi chu ani lo thu asoi MLA rual ti hian me ni thuma boina a chu atang khan Chief Minister ne na in biak na engma an nei to lo thu an soya biak an tumbok lo tian soi Singhan min be pop thareng anga ain soi hi Kukizo mar MLA le mi puite in kara in huan na chi atu tum na mai ani tin thu chu in tro man siama antar langani MLA te hian me nilia Imphal Chief Minister chen na ina tanga a holam misual ten an zinga mi wungsakin valte an soi sak chungchang po an thu chua hian an tar langa voin thlengin chuiamo mi manemo an lom lo ni nan soya tuna chuan Imphal chu Kukizo mi te tan chuan thina phai ruam a chan hial to thuan soi paramilitary force te po an him chuang lo mera paibi meite mi chepolin an lo check tho kan sarkar quarter le mi mal che na in te chu mi puin an roka an beya an hal bok an ti ani Kukizo MLA te hian rem na le muan na tluan tlingom theinan chuan India dan pui hnuaya inom na shan siam chu apoimo ber tia soi heti lai hian Kukizo MLA jingami BJP minister nemcha kipge ni chuan assembly speaker thokchom Satyabrata Singh hena lekha thonin August ni som ni le pako a sesona atel theidon lo thule chol dil na athlena me ni thuma Manipura tharum thona a chuatang khan ele ka chung te tan Imphal om thei ngai na om lova tharum thona athlen lai le Imphal dan le thupe ken ko na din hunanin ni khat o seson hi tel ngai na om lowani tina zia kani kip gen yang bok hian Kukizo MLA dang te po sesona hian antel arinom chi alowani Judge chol to Pathumam na all women panel on Manipur chuan Manipura boina chuak tuar te zang na dom na pek dan mental health care le chom dol na kalpui dan an zir chian na tangin tunkar thochan ni khan Supreme Court a report Pathuman thelu ta all women panel hi August ni saria Supreme Court thu pe kanga din ania Jammu and Kashmir High Court Chief Justice Louis Jita Mittalin ahowa member dang pani te chu Bombay High Court Judge Louis Justice Salini Joshi le Delhi High Court Judge Louis Justice Asa Menon te anni Justice Mittal Committee in report athelua hian ama sabera Manipur mi puiten boina chuaka wanga an thil hlo le chan thang te soin document poimo an chan te siam sak le thui atul thuan tar langa chen na in ha le ti cheta wanga identity paper poimo adar le thil dang poimo te achia thu soin heng document te siam thasak tura nodal officer ruat thui atul thuan soi report panhina hian hars na tok te hena zang na dom na pek dan compensation scheme siam that atul thuan soi bok tuna ruam hannan kalpui hnoya chuan scheme dang manga ham thana dong te chu tel anilo tian soi an soi boka hewang hian Supreme Court in apom National Level Service Authority Compensation Policy Zulzuya scheme hi siam thatangai ani antiani apathumna hian panelin na an tho thina tura domain expert ruat atul thu antar lang bokani
Congress Party Shwai tu Priyanka Gandhi Vatra chuan Manipur le Tripura tlo thuai atum ti Tripura Congress Shwai tu chuan tunkar thotan ni khan asoya Tripura Congress MLA Sudip Roy Barman chuan state panhi te tlo atum chungchanga Gandhi ngeinen po anin beto ti asoya ni kan ho tu Priyanka Gandhi Vatra po ka betoa Manipur le Tripura tlo thuai turin ain ruam han ti in Roy Barman chuan Tripura Congress headquarter media mi te ashilani Tripura chamchung hian Gomatri districta Tripura Swami Temple atlo don tia soibok Roy Barman hi Congress Working Committee a permanent invitee angin lak luania Tripura Congress try tu zinga Congress Party Royal tu sang CWC a lak lu masak berani Sarkar lai pui chuan Mar Chak State Tetana Special Provision Siam chuang tikong zong ma khoi danglam atum loti Solicitor General Tushar Mehta chuan nilai ni khan Supreme Court a soin chutiang lauthona siam tumna zong zong chu ado dal tia soi Chief Justice of India an aho judge panga thunna Constitution Bench a ukil Manish Tiwari an Jammu and Kashmir Special Status pekna Article 370 pai aniang che hian Mar Chak State Tetana Special Provision siam po hi ti danglam ve mai lauthona tia soi chu Solicitor General hian changani he thil hi soi chuak tura ti kani he hi mi pui suai dik lo tumna ni thei lau thona tur lo baka lau thona siam atulo temporary le permanent provision kan ria thanangai Central Sarkar hian notice le mundanga special provision te hi ti danglam tumna anei lo tina soi Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh chu New Delhi a kowin tunkar ninga ni khan meeting an nei puya August ni som ni le pakua Manipur Assembly session nei ani dona wangin session nei ma meeting nei tur hian Amit Shah chuan Manipur CM hi kawani CM hi a minister then khatin an troyom bok Chief Minister chuan Amit Shah hena an state din munte ashila an state a boruak tha theina tana ma an lockdown sang te a soilang bok sing hian tual chung boina chuaka wanga in le lo tam tak sia te din thar le na turin Sarkar lai pui chu cheng Bible chacha somnga tanga janhi pek bel le tura angen thua soya Sarkar lai pui hian ama in chomdo na thona turin cheng Bible chacha alo peto ani Manipur Assembly session nei tura hian F2 Polabi kin Congress chuan Biren Singh kai shoi BJP Sarkar chu state chunga boina chuak mek chungchanga na taka abe rinani heti lai hian ku KMLA somni te chuan boina ala chu chunjom renga wangin Assembly session a antel thelo tur thuan soya Naga MLA te poi Manipur Sarkar chuan Naga Peace Talk nei chu ati bala saka wangin session hi telan tumlo tian soibok CM Biren Singh chuan August ni somni le pali ni lani khan Sarkar lai puile state Sarkar chuan Manipur tual chung boina chuak ti rena tur political solution zongin ma ala mek tia soya Manipur a remna le nun phung pa ngai le thina turin in biak remna nei ani thuai don ti soin Manipur Sarkar chuan state aral muan le na turin theito pa chu arengani atia Manipur tual chung boina hian thali chuang aw towa me ni thuma ku ki le me te in kara boina na satak chuak chu tun thlengin alare lowani mi za som sari chuang in nun na chan toin mi sang tam takin anin le lo an chan bokani Manipur Home Department in Sarkar lai pui hna report danin Manipur Sarkar chuan state chunga dan lova lo lut mi sang ni zali somria te chu Myanmar thon kiratum Manipur Police Inspector General Kaltlanga report thelua hian ral tlan te hi Myanmar nena in Rina Hill District panga Tengnopal Chandel Churachandpur Pherzol le Kamchonga te anin beng belani Home Department chuan dan lova lut te zon chuan na thokin tun hnaya dan lova state chunga lut thanem tak meiche le nau pang telin anom ti mu chu ani thu atar langani Tengnopal District a khosom Bathuma dan lova pe mi sang khaja somni le pasari anoma Chandela khosoma mi sang khaja somsari le panga Churachandpur District a khoparuka mi za somnga le pali anom ti in report chona tarlang Kamjong District a mun panhiari hlo tol wangin mi pali man ani ti an tarlang bok Churachandpur a dan lova pe mi za somnga le pali zinga somni le pathum chu verified tura zon chua ani toa midang jong chu foreigner act hnoya man an ni Sarkar lai pui thu pe kangin Myanmar ral tlan te hi Manipur Sarkar chuan temporary identification asiam saka
Barma boruak aziom vele sarkar chuan heng mi te hi anrama athon kirdon ani cheng nuai sing sari sang thum zali som kwale pathum hi khoya ngeom ziak tu van lal ruata kan minister pakhatin budget pona tanga a department chan pathumin cheng nuai sing sari sang thum zali som kwale pathum an mu thu a soi kha apui hem hem hle maya tak tak ani chuan chung poisa chu khoyami nge ni anga khoya ngeo mang ti hriat acha kom hle mai ACDP a cheng nuai thum zel poin semdo nila chung ko sing ni sang li zali som kwale pasari lai adai tlat tunge zong pe sarkar budget kan ti hi sarkar sum chevel sarkar sum bom puya sum lu le chuak chin chi ana nia sarkar sum mu central puina te kan tho chuale kan pu gilo zong zong chin chi avekna ania wangin Mizoram in sum kan mu zong zong hi receive buwa chin chi avekania budget pona tanga sum mu om theilo kum sang ni som pare tanga sang ni som pakwa tanga sang ni som ni bathum tanga som ni pali chunga sum mu le mu tum katar chua hi kanen chuan heng department bathum ten kumnga chunga an sum mu belkhom hi cheng nuai sing ruk sang khat zanga somnga le pasari point pakhat panga emo cheng nuai singa sang kwa som ruk le pasari point bathum pakhat ania minister in budget pona tanga an sum mu nia asoi ai na tlem zo kani sarkar changna le sarkara thune na mangin tu poisa turemo khoya tangin emo sarkar sum bom puya lu silo mu awmani chuan chutiang ti tu chu man ngei turania mi puibum nan thudik lo apuang ani chuan engtia ti tur nge niang ka selo zo nam mathler van lal huma kol ni mi fa te anga ming bul le to pa zia tur nei ve talo chuan mani kut chuak chin chiana ang reng tren ma ka tan chong phul si som ti ka mang tangota hemi mang hian mani ve zong thu fasha te te ka pau pui ve ta fo mai thian then khatin tun lai hi politics lam hleri ziak tamaya chong phul si somiti ma ami ang khan han thar thole te min ti fiam thuna dung thulin thu sep sel te te karon sejol chua vele he thu pui mang hian chun chom zel kan tumaniang chu Mizoram a hian mishing nuai som bathum zet kan cheng me ka mi pui tling vot nei chin hi nuai riat chuang zet kan ni boko me naw piang chin chiana tanga alan dan chuan mei chi a in mi pa piang an la tam tluang zel bok ma se he tiang ani mek lai hian pui tling chin kum som pare chunglama chuan mi pa a in mei chia sing thum deuh thoin an tam jok thung kum sang kha zakwale pakhat chiar puya kha mi pa za zia ani lo na in mei thai za zia lan ani thunga mi sang li le zariat vel mei thai anom ti ani mizo khosak phunga hian mi pa chuna sham thongna sa jok an nia wangin tunma tangin khotina atlem jok an ni point amo san lo na thona thil lawa po khwale khoin do awang te point nun na chan an tam viau thinang ti arinom heng wang te po hian yang sa phawin minop chan tir hun lai a heti zo zai mei thai anom chan hi he huna tanga chera kumza aliam le nu hian dora le sarang wanga nun na chan hi soi tham lutuk kanom mel to lo he tiang ani chunga tuna kan statistic hi chu lung chiat thlak takani thung tuna district na mishingom dana tang chuan aizol district am hei chi aya mi patlem na za thi sing khale sang sari vel ani meka district danga po hian sang khat chuang ani vek bok ti chuan Mizoram pumpuya hian mi pa in mei chia sing ni le sang riat velin an tam mek ti na ni Christian kan ni na tangte namanga tan la kan ngai na zona tangte le Bible zirtir na tangte in mani hampui ngei kopuya nei kanin zirtir na salea nam dang nei te chu kanen dan adang lam deuh tlang pui bok hei hi namanga in hum manal thatak po ni na lang he tiang ani mek lai hian manin hampui nei theu tur chuan mi zo tlang wal te hian kan nam nula te hi kan nei seng don talo ani mel hle mai kan inan fia anga ye naw piang record atanga mi pa kan pian tam jok mek laya puitling china mi pa he ti taka kan tlem na chan nia lang chu kan nun kan uluk tok lo ati theo me kumsang kha zakwa somrian hnu dewa tang khan Mizoram adam doi man suala hluar hlea aizol lekho pui danga mi om thei deuh fa te khan ching ma sain minol puya adar ngal thue ni kha kha hun lai khan VDP le JC te khan zurui an vaina sa thin hle zurim nam kha hriat aul sama drugs heroin rim ani velo wangin kha hun laya thalai te khan tlan chiat nan an mangem li ti hi ngai tu athei takani kumsang kha zakwa somria ta tanga ku anga chunga drugs wanga nuna chan kha chin chian om ta che
an tam khopinarin om heng hun lai hian kum thum vel zu zor ania zale na mang thiam lo thlai tam takin an thi pha rualin hotel le bar te a hring chuak na sa hlea he thil kai hnoya hian tun thlenga kan mer hriat zui ks po apiang ve ngal pol hruai tu om lo chunga rem harber ani hial mele he hun lai vel tho hian lir the nei lama in tlan siak na athleng te ti theome tlangwal jinga nu le pa nei thada poimo hle hunani officer fa pain apa motor manga nularim thei chuan ngai nep a tho thei me ulo nularim na huna motor chabi le helmet ken luin om zathui tak anei bok ti chuan heng hun laia nula tam jok hian samphir sung le zurim nam silova kom nuam tak ni thei kha an lom tlat si he thili kan tlangwal ho inel na thalo a hruai lu tu chi khat chu ani chiang tlangwal te hian nula du zonga om theina lam kha an hoi tamai tin soila aswal tamom love he thil kan soya wang hian kan nula te hian tlangwal te hi an hruai kholo kan tina chu ani san lo nula lam hi an har chuak ve thuai tho ma se mi tam fe chuan hum sual an lo dai man to reng tho mai kum sang kha zakwa som kwa a thlen meu chuan tracks edik ho an tlatlum to lo ma se an mani in an kir thei to lova an mani ngei chu van vom khuwa an in tir liam ati theyang kum sang ni e de lo her chua meu chuan zoram khotina lir theina satakin apunga tunlai nga traffic to lutuk alani lo wangin road accident atam hle ni tin road accident wanga nunna chan anom ti theyani henga nunna chan te hi atam jok chu har film chi lo nga ngai theyan ni thalai chuat tu ber chu motor accident le rui thei thilani kanram hi tlang ram ania wangin kong puya zang mo hle engemorui nei hian speed asang du viau film khurna tlak cham nen ain rual chuan che chual awl hle hei hi har film chunga kan hriat vekani rualin ahuna kan thei hil le thin ani mele chuti chuan ri hlo le motor accident wang hian kan mizo mipa thalai tam takin ahun mai nunna an chan na sa hlea kumsom thum zet kalta a kan khosak dan thalo hi tun thlengin kan la sim thei lo ani khovel kalphunga mipa tlem na rama maso na achak thei lo nam ahim lova boral na lam tluang ani kanula ten ngai tu na dik an manangai chu ngai tu na dik chuan mipa thinlung a thazong in a kai hruai thei ti hriat a poimo hle mizo mipa te hian kanula ten kopui an hmu lo hian mo kan phur ti hreng chungin kanram le kan namta na riru dik puchunga film khur taka nun man hi ti mak mo ani e Mizoram Sarkar atal boi zel Mizoram Sarkar hathokin zom khom pol chuan DA pungnor nan ni chung bech dum an bela he thu hi ogas ni som ni le pakhat khan CM office chambara soi hawani nuin Sarkar lam chuan an lungoi lo na chu chun zom zel lo tur le tun din mana Sarkar sum har sa na hria thiam pui turin an lo nge na he thu hi FMGEW council meeting chuan an ngai tua chun zomang MNF party hian sang ni som pariat in thlan campaign lai khan thu chi sang soin pol tam tak te thlengin agreement an siam puya ZDF te ne na an thu tiam sarkar siam hona thotlan zel an tumna te chu tun thlengin ti hlotlin ani lo he tiang bok hian All Mizoram Mexicab Owner Association te ne na All Mizoram permit pek an tum te po bo zui ani chuang lo vai bu ei ban sana mizo bu ei tumna ala hlotling lawang bokin kong pui chong te SEDP noi thum sem le mau ruwa ching tu te hena thlatin cheng sang ni pek te po atak ram hu turom lo bok MNF sarkar huna chuan sarkar hathok lo lak thei lo om ve don lo an ti te CSS noya thok te hun taka lo pek an ni tur thu te le ata tola da nge an ni tur thu te po thu satel lu mai ani Mizoram budget state sarkar in real bolna dai tok chau ani ber mai CSS chi sang za chuang om zinga hian Mizorama kan man me khi scheme som ni zet chawania heng CSS te hi om lo phe se chuan maso na konga hian pen khat po kan pen thei me winari nom lo hial kan revival speaker then khal le kan sa khonar kai tu lam hian hindu do be pui min thak pui renga wang le kan in tunun na hi vai sum thotling khomani ti reng chungin kong dik lo jok chu sa kona be chanin min zo li pui ngar ati theome he thil hian ngai tu na film min nei tir thei lo ani ber Central India lama Hindu party panni anin sri po me ka Hindu za som sari le pariat vote in chuin an party in ngana po Hindu vote be se chungin Hinduism INC Hindutva BJP ani ti an puang chiang bok
heng party pani zinga hian Mizo Christian te mangai anom lo ve ti hi kan hriat a poimo viau mindu sak ve deuh se kan ti chuan an party lo zom ve kha kan mal som don theina om chun chu ani mai he thil chian na pakhat chu Nagaland Manipur le Tripura state a sarkar thar an neilom nan khan development scheme project lian crore zanga chuang theu an penghal ani kha tunhai mai khan heng state Pathum le Assam ADC Bodoland NC Hill Karbi Anglonga te special development scheme viable chhang kha zanga chuang an pele top bok heti lai hin Arunachal Nagaland le Tripura state chom dolnan crore sing tel an pele boka Tripura big phei chuan kan state budget za jet crore sing khale sang thum set an dong nge nge ani keni Mizo Christian te hi chuan Hindu kan in soi thai renga Hindu malsom na don chu pathian tel lo chang kan na ti te in religious platform a kan au dum renga ni hi ani na dik taka chuan kan state budget atanga sarkar na to kho lo lak zong te hi Hindu ho tho chuwa a then te phei chu sarkan du lo ju chi atling khom te ani dai tho si politics si khovel in real bona thil ani shreng chung hian sa khona thil nen kan chum chil tla thia poya kan ma son thelo chan bul po ni na lang tunai MNF sarkar hi NDMM bar ani ve tho sia enga tinge heng development scheme project te hi min pek ve si lo kan ti mai thei a chan chu kan rural tu te hian ani dan turangin hna an thok thin lo ani mel sarkara kan mo phuna te hi mi malham than nan lo man tral kan thum thin ti hi vai ho hian a thre chiang ta viau mai mandewa chimlam le khothlang lama PMKJVK hnuaya project sanction approve te po kha physical achievement alo mu mal meu lo an ti chu project omsa po enkol thamu mal thelo hne na hian sanction tharpe khi thil phurom takani mel lo he thil hi thudik chu ani tuna kan sarkar hian leiba tam tak nei mekin thlatin apuk bel renga chuti chung chuan Asian Development Bank atanga an sarkar masak laia mi apung nen crore za som ruk an puk lao manga soi chungin kumsak ni som ni atanga healthcare bill ba ala pe theilova central pay zul zual ho pek turati sarkar ha thakho lo pung DA pek tura nei lo bok sarkar theina ani don chuneng kim an tiama tuna chuan mani chunga mailing check khol an soyang chau anita Ping Philips yarlak tuman soyang main kong laka an tham ral mek tiang mai ni kumin kum to pa kan in thlang le don central do chung le tho pui lo tur tan eng thu tiam po nei engang ma se soyanga om har sang heti mek lai hina poimo zia ria thiana siam tum te po anom ani mel kan budget hi dik tak poin mangila changkan thur na tham atling lo ti hreng chunga central lama sumhai chuak thei tur party swai tu kan than thiam hi atul tak zet ani e